سنت چھ ز اہل علم حضرات تھائن توجہ سنت کس چھ اگ گو سنت الہی کیا گو بیا گو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سنت الہی کیا گو ونیو تھوت گئے سنت الہی کن سنت مصطفیٰ بڑھ ونیو کھوسن ورے ونیو تو توحید پرست چھو نا ساری ساروی کھوت تھوت سنت کیا گئے اللہ اکبر کیا جی سون معبود جو خدا نبی توس ان سے خدا اس جھکن نبی توس ان سے خدا اس منگن ساری ولی ساری پیغمبر ساری جن سے خدا اس کن جھکت اس دبن سون اعتقاد چی نبی اس چون پانون کے نبی اس یہ کیا چاہ جت مجھت کم چوز جت مت شان وول کم چو بنو مت کریو اعتقادک اظہار کریو ساری عظمت وول کم چو بنو مت رفت وول کم چو بنو مت فضر وول کم چھ بنومت یہ چھ سوری بنومت اللہ تعالیٰ گو ام سن سنت چھ آلہ نبی سن سنت چھنتی تے آلہ کیا ہی تے خدای سن سنت چھ وہیں وچھو نبی سن سنت کیا چھ نبی سن سنت چھ نماز پڑھی بڑھ ونیو نبی سن سنت چھ ہم پڑھتے ہیں نبی سن سنت چھ زکاة دی ایش ادا کرن نبی سن سنت چھ حج کرن ایش ادا کرن مگر سردی نظرات آسن صبح امام سے وطن امام صاحب کمیو چیزن تلک کم چیزن کرک پریشان کم چیزن تلک بستر مز دبن میں چھ نبی سن سنت ادا کرن دبن میں چھ نماز پڑھی یہ کمیو ونوی نماز دبن قرآنن ونواقی مصلاح مدوس امام صاحب تلات قرآن مجید از مزحام یہ کہتا چلے کی چور رکھوز پڑھی تلا مفتی صاحبہ میاو قرآن از مز کہتا چلے کی چور رکھوز پڑھی تلا غلمان میاو کہتا چلے قرآن از مز لکھت زگائی سنت زگائی فرض دبن حتا نادان مولوی صاحبہ یہ ناچی قرآن از مز لکھت تج لکھی صرف پڑھیو نبیان کر ادا یس نبی تائیدارن حضیم یم ادا گئی اسی ادا کا نام نماز پڑھ گیا دبن زکاة دی کیا گئی مدوس قرآنن ون زکاة دی مگر 2% ونا قرآن مجیدن فقیرس ونا قرآن مجید کت کچ زکاة دی دپن نبیان دیت نبیان ہشنائی نبیان ہشنائی تو ایسی دیس نبی کی ادا کا نام زکاة پڑھ گیا حج کیا گئے دبن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ پھیرن ہجرہ اسود از بوس کرن نبی تائیدار صفا مرواز پھیرن نبی تائیدار نبی چھ چکر لگاون ہے نبی چھ ہجرہ از غابت الاز پھیرن اللہ اکبر نبی چھ 4 چکر کرن وار وار مگر یہ 3 چکر چھ نبی کرن تیزان صحابن دبن صحابو سین کریو کشاد رمل کرو وہیں ہوئی سمی مائسن گمی دی معایس تے رمل کرمت وہیں کرو رمل کھانے کابل 3 چکر کرو کشاد اے نبی ہم 4 چکر کریو شد ساتھ 3 چکر کیا اس کریو طاقت سانت سین کوڑو نیبر دبن ہم 4 چکر اس خدای سین خاطر یم 3 چکر تیج خدای سین خاطر مگر کافرن ہوئیو سین یم 3 چکر کرو کافر زالن خاطر ہم 4 چکر کرو خدای سن خاطر یم 3 چکر کرو مکی کافر زالن خاطر اس لیے درود والو یہ تو درود ایشو پڑھن خدای سن رضا حاصل کرن خاطر بے دشمن رسول زالن خاطر تو ونیو یہ کیا گو دشمن رسول چھ دزن درود سے اما درود سے دجا کا اما درود سے واجہ تکلیف کھوش یہ سوال کر سیدنا پتر بھی وزالا ابن عباس بڑھونیو سری رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوال کرن یہ قرآن آیت گئی نازل الشراء یتبعہم الغاوون قرآن آیت گئی نازل یم شاعر چاسن یم ہسا چھ گمراہ یمن پت پکن وول چھ گمراہ یمن پت پکن وول چھ حضرت عباس آو از خدمت محمد عربی سسن از نبی محتشم از کرن عرض دمنز میانی تاجدارا سر وندائی میانی تاجدارا زو وندائی نبی مختارا پان وندائی میانی نبی بوندائی پنن زوت جاغان بچو سی چنات پڑن بچو شار پڑن کہ حض میانی نبی بچ ماچوس گمراہ بڑھ ونیو کہ حض میانی نبی
انوار احمدیہ چھے کتاب ات میں چھے روایت درج اللہ اکبر نبی کریم و فرموز درموز اے میانی یارو ہاں نعت پرن والو ہاں درود پرن والو انما المومنون یجاہدون طلب کیا کہا دو سبحان اللہ بے شک چھ مومن کرن جہاد یا تو انہیں وان شلول سامنے بے شک چھ اما جہاد کم سے دیوان کرنے دبن تلوار سیت بندوق سیت جہاد دیوان کرنے مگر مومن کم سے کرن جہاد بسائف کی نبی صحبہ فرمود مومن چھ تلوار سیت کرن بھائی ونیو سری کم سے کرن جہاد انما المومنون یجاہدو بلسانگی مگر میانی عباسو مومن چھ کرن تلوار سجاد بیچی کرن زبان سجاد بیچی کرن زبان سجاد دبنس اے عباس یل تو زبان نات پرن چک یم دشمنان رسول چی یم گستاخان رسول چی یوتا چھوئی نہیں یمن ازاوات ناون تلوار یا بندوق یوتا چون نات چک ازاوات ناون نبی سندو دیوانو وہ یمس نات پرن سے شرارت کھشے وہ یمس درود پرن سے شرارت کھشے دبزو نبیان چو پر محمد کافران چواتن ازا مومنان چو دل شہلان یمس وی دل داج دبزس اسمو بوز نبی سن حدیث یہ چھوئی چوئی کام کیا چائنن جدن اجدادن ابو جھلس دیو شرارت کھسن نات بوزن سے ابو لحبس دیو شرارت کھسن ذکر بوزن سے بجو الغرض خدا ون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان والو ہاں اعتقاد والو اعتقاد کیا ہو